A court of appeal has ruled that the presumption of innocence isn't guaranteed in Spain, and they noted that Spain disobeys. Bélgica da la espalda a la justicia española. La Cámara del Consejo ha rechazado entregar al exconseller catalán Lluís Puig al considerar que el juez Pablo Llarena no tiene competencias